Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. Each and every computer teachers have trained in coding and robotics. Out of the way also त्यांच्यानी training घेतली. First time it is an integrated way we had given this training. In school education we have involved the director of technical education, we have involved the industry people so that we can come up with a good syllabus. आम्ही इतक्याच खातीर सांगले हे सगळे करता असताना ती सायबरी स्कीम बंद करता असताना सुद्धा आम्ही सपोर्ट विचार केलो आणि ती बंद केली. आमकां जे सायड इफेक्ट्स जे दिसले एखादी स्कीम लॉन्च करता असताना सो मेनी सायड इफेक्ट्सूय आशिल्ले तिका. ते सायड इफेक्ट्स जर पळयले जाल्यार ते चड आशिल्ले त्याच्या गुड इफेक्टा पेक्षा. आम्ही त्या खातीर तो 6th स्टँडर्डाच्यान सुरू करता असताना आम्ही 2-3 गजाली करता. which is a computing device to all the schools. 15 कोटी रुपया स्पेंड करून म्हणजे this year we are giving computing and coding for all the schools, सगळ्या फ्री ऑफ कॉस्ट आम्ही दिता. की आम्ही जो बुक डिझाईन केला, सिलेबस डिझाईन केला, इन फ्युचर the rest of country will also implement that book in coding and robotics. प्रत्येक स्कुलात गोयच्या सगळ्या स्कुलांनी व्हर्च्युअल क्लासरूम आसचो हाज्या खातीर आम्ही गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया कडेन स्कीम प्रपोज केल्या. आम्ही सँक्शन जावन येना फुडें म्हणजे one of the best teacher can virtually teach to the each and every student in the state. Vidya Samiksha Kendra, that tracking of the student from the 1st standard to till the 12th standard in the director of education. भुरग्यान ऍडमिशन घेतलेल्या पहिल्या दिसापासून ताचे ट्रॅकिंग सुरू जातले. तो 12th स्टँडर्ड पास आउट जायसर आमचो डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन विल मॉनिटर दॅट फ्रॉम आवर हेड ऑफिस. प्रत्येक स्कुलांतलो टिचरूय कितें शिकयता आनी त्या स्कुलांतलो भुरगोय कितें शिकता हाजेरूय डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनाचें लक्ष आसतलें.